Nimepewa dakika 40 mpaka sasa hivi nimetumia dakika 10, nimebaki dakika 30. Inaendana na muda. Haleluya. Kwa hiyo yani inaendana na muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo hubiri injili yenye matokeo. Kichwa cha somo kinasema hubiri injili yenye matokeo. Kichwa cha somo kinasema hubiri injili yenye matokeo. Na nini maana ya injili? Injili inatokana na neno la Kiebrania lenye tafsiri ya maana ya kwamba habari njema. Tafsiri ya injili ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari njema. Nataka niwaambie, nisikilize kwa makini. Ninazunguka ninahubiri injili. Na juzi nilikuwa Mwanza, nikawa Dodoma. Sikiliza nikwambie. Tatizo tulionalo leo hii ni fundisho. Tatizo tulionalo leo hii ni injili. Injili ipi inayotakiwa kuhubiriwa? Watu wengi sana